Assalamu alaikum достор, биз локацияга келдик. Мына Советскийде жайгашкан бул баштан билесиң, Эйфелев баштан. Ошонун жанында мындай Ауфстарт деген магазин бар. Бүгүн ушул Ауфстарт магазинден чебер таймашка демеушчүлүккө биринчи орунга мондай телефон Redmi 7A биринчи орунга, экинчи орунга болсо мондай iPhone AirPods 2, AirPods 2 жана үчүнчү орунга мондай Bluetooth микрофон ырдайсыңар, жыргайсыңар кыскасы. Достор, биринчи келген 10 киши катышат. Анда эмесе башталдык. Ауфстарт деген магазинде турабыз. 18 жаштан өйдө, Эйфелев баштан жанында келсеңер мени көрөсүңөр. Биринчи келген 10 бала ушул белектерди утат. Кеткен. Биринчи, салам алейкум. Так, биринчи катышты. Устайбыз. Азыр дайыр болсо. Өзгөлө. Азыр. Так, стористен көрдүм. Мен заман. Көрмөй филдер. Стористен биринчи көрдүм, азыр көрмөй филдер. Так, биринчи келди. Азамат атын Куба. Негизи Куба кач. Ушу биринчи келген үчүн чоң бизди белгилеп атат. Куба молодец, биринчи келген үчүн кечикпей, могу наушник. Жакшы наушник экен, биз колдонуп атабыз, наушник деп алганбыз. Бул наушник биринчи келген үчүн. Ана эгерде оюнга катышып утуп алсаң, бар телефон. Азыр келгенде айтабыз. Достор, 10 киши толду. Болду, калганыңар убара болбой эле койгула. Эми ушул 10 киши менен оюн өткөзөбүз. Оюн өткөзүп туруп, ушул 10 киши ол Ауфстарт деген оюндук телефон аксесуар саткан магазинден билектерди алат. Достор, буюрса баарыбыз чогулдук, кайка барабыз деп ойлойсуздар? Залга. Залга? Эмне зал? Фитнес зал, да? Советская Белинка чүйбү эмен жанындагы филармониянын жанында. Жок. Дагы кандай? Эмне боюнча жарыш болушу мүмкүн деп ойлойсуздар? Пейнтболго? Атышпайлы дейт. Дагы кандай? Мында күндү ылысында бассейнге баралы. 5-5 футбол ойнойт. Бассейнге желание бар мı? Бар. Достор, кеттик ана. Биз даярбызбы? By them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on. Достор, бул жакта намаз деген жигит. О, 10 жигит. Оңоздар. Ол намаз деген жигитке бирден келип атын артып. Инстаграм атын артып айтып койсоң азырынча. Анан кийин Инстаграм аркылуу белгилеп коет. Билбей турган. Нуралы. Азыр биринчи келген биздин интернеттен чакырып жарыялаганбыз. Ошол биринчи 10 киши келди. Ушул 10 киши чебер таймашка катышасыздар дагы. Биринчи орунга Redmi 7A, экинчи орунга AirPods 2 жана үчүнчү орунга микрофон, Bluetooth микрофон колонкасы менен. Бүгүнкү таймашта бизде мындай турникке тартынабыз. Достор, мындай болобуз. Турникке тартынганда счет ачык болот, эсеп ачык болот. Ким көп тартынат? 3 чат, 3-өн алып барабыздар, бурсадан жарыш кылабыз 3-өн. Muratga olacak olacak. Tile. 1,
2, 3. Рэпми, давай. Все, Muratga qo'l chaqla 3 kitapni. Necha? Men o'rman vaqtda turib Erkek bo'lgandan keyin yo'q dedilar. Erkek bo'lgandan keyin tartib tur, qancha tartib. Kim yoqda sendan da slavlar. O. Ümitsiz bo'lmoqchi. Tak, ketdik. Do'stlarim sizga подписанlar bo'y ketasiz. Ha, namusdan qo'lashmaysiz. Buna bir deb. Jarım. Harakat, tez harakat, qo'lchoqlar. Hayrat ketdi. Hoppa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayağına çek. Qancha tatlı alğanına çek. 11. Isıtmayın. 12. 12. Osman. 12. Osman git. Demalsan ele ketdi da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, давай. 18 Osman. Evet, 19 Osman. 18 Osman. Erasıl. Hadi Erasıl aslan. Tak, Erasıl. Erasıl da geldi. Gerakılday olup duruyor. 1, Turşuna 2, geç. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çocuk çıkar. 17. İyi. Daha. Erasıl. 18. İyi. 19. Şu 19 Erasıl olacaklar. Nurbolot. Kim? Nurbolot. Nurbolot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, iyi. 16, Redwing alıp ketiş gerek. 17, Altına alıp ne çıkıyor? 18, Hasan olup koyma. 19, iyi. 20 alıp koy. 20. Abi Jet kiriş gerek de moynu iç. İçerisine rak bu. Tura. 21 ne? Birinci oğlum. Raskas birinci oğlum. Zil olup kalsa olacaklar. Tak, yiğit. Yiğit. Tamam, yiğit. Akıl. Akıl. Raskan bu ses kırılsın mı otan? Ben akıllaşayım. Telefon aram tural hor boldu. Gitti, akıl gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, iyi, 11. Koçoğlar 11. Sen, Banıç. Ulanıç. O 20'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23. 24. 24 koltuğa. Жоқ, так, Ақылбек әу? Мындай болсын, бара, жүре ол. Онда olmadı. Pres yazıp koydu. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, kolçalar. 10 kişi oldu. Şöyle alalım. 24, kolçalar, Kıvanç. Nurbola, 20. Erasıl, 19. Şunkar 72. Ana, versen, gibi şuna. Kıvanç. Kıvanç. Nurbola, Erasıl. Kıvanç, Nurbola, teras, ana. Раз, два, три. Таза болуш үшін Шума көрсөтсүн. шума көргөз койсун, да? На. Бутты момдой түз кылабыз на. Мындай кылабыз. Всё, шумбартын көрдүңөр да. До конца кирип Meni жаман көрбө бөлө. Туура калсаң аракет кылам, э? Всё, элдере сөйлөп бер. Кет. тура кылайлар да. Эреже менен анда. 1, До конца. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ред Булл көрсөтүлөчү. Хотя бы наушник. эй, 20 oldu, 20 oldu. 21. 22. Эй, жаңыл багыла. 24. 25. 26. Videodan көрсөтсөң. 26. 26 kolçaklar. Kança oldu? Kança oldu? 26 oldu. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ödürük çıkar. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, Yazar, 27 ayağına çeksen, kançaga çeksen olsa şart. 27, 27. Minimum nauşnik. 27. Erasıl, gel. Erasıl, birinci orunga 28 sana. Buldum, aldık. Çok artka düşme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir dakika. 10, 11, 12, 12, 13, bir dakika. 14, bu dalga açarsam var. 15, 15. Кетпей ошолда. Жаңга кылыр. Мүмкүнчүлүк, дененин мүмкүнчүлүгү ушундай. 15. Kolçalar. Önce birinci, ikinci, üçüncü orun belgilili oldu. Bravo. Жалпы кол чапыңыздар. Анда болсо. Анда биз мурча алып болду. Üçüncü orun. Кен дос кимди атың? Erasılга кол чапыңыздар. Üçüncü орунга Outstart магазин атынан мондай сонун микрофон, Bluetooth микрофон кол чапыңыздар. Kolçalar, üçüncü orun. İkinci orun. Nurbolot. Nurbolot'u kol çapımızdan. AirPods. 25. Kaçta işteyiz? Jeke bir işkere. Kurol mesela. Anda biz nasıl olsa canı koş gereken iyi ki. Nurbolot mıza kol çalar bunlar. AirPods 2. Outstart magazin atlan. Tutayız. Canım birinci orun dostlar. Geliniz. Konuş mıza he?
Биз сториске Biz Stories'e girişkende en birinci ol Kıvanç Mırza gelgen Stories'ten de siz yok sizlerden görüştü. Kıvanç Mırza gelgen jana bugünkü Turing'den tartып jana Bursa'dan oynagan boyunca birinci orun algan Kıvanç Mırza onda Redmi 7A telefonu Auf Start magazin attan gol çalar. Bu size siz ne yaptınız? Kaç yaştasınız? 26 yaşta. 26 yaşta эмне иш кыласыз? Үйдө пока. Үйдө. Физкультураны бүткөнсүз. До сих пор. Ошакта мугалимсизби жаганда окуп атасызбы? Азыр тренер кылып атачак. Өз күрөш, кайсы күрөштү боюнча? Эркин күрөш боюнча. Чемпионаттарга катышасызбы? Пока Азия, Чарлек. жок. Жыла, жигиттер, ушинтип эле бизде Кыргызстанда спорт өнүкпөйт. Эмне үчүн? Акча жок. Спонсор жок. Достор, келсеңиз. Бул жигитке спонсор болом дегендер болсо, өзү эркин күрөш боюнча бар эткен. Балким чын элдин колдоосу менен бул жакты спорт музарын колдоп койсоңуздар, Кыргызстандын желегин балким чөт өлкөгө, башка мамлекетке дүйнөлүк деңгээлде жел белетип таанытып, балким дүйнөдө бул жакта олимпийский чемпион турган. Ошондуктан баарыңыздар чакырабыз. Бириксек колдон келет. Кыргызстанда спортту өнүктүрүш керек, маданиятты өнүктүрүш керек жана адамды акылдарды өнүктүрүш керек. Кыскасы баарыбыз бириксек, ушунда баары жакшы болот, достор. Колдоп коюңуздар. Колдоп келип болсо келиңиздер. Биринчи орун, куттуу болсун дагы сол. Кандай сезим? Биринчи жолу утадам мындай негизи. Иште болгон эмес. Болгон эмес. Чоң рахмат силерге. Бизге буга чейин чебер таймашты көрдүңүзбү беле долбоорду? Жок, честно, көргөм. Убакыт болгондо история көрүп койшумун анан. Ошо биздин Инстаграмга, биздин YouTube каналга кирип көрүп туруңуздар, дагы таймаштар болот. Достор, Аустарт аксессуар саткан магазинге ыраазычылык билдиребиз. Ушул жактан телефонго байланыштуу баардык аксессуарларды алсаңыздар болот, достор. Анан кийинки таймашты Аустарттын Instagram баракчасына кирип карап туруңуздар, кайсыл жерде болот, качан болот, улам бат-баттан кирип карап туруңуздар. Жана биздин жеке Шуңкарт жана менин баракчама карап туруңуздар, жана YouTube каналыбызга катталып, ошол жактан карап туруңуздар. Биринчи таймаш чыккан, бүгүн экинчи таймаш, үчүнчү таймаш жакында болот, күтүп туруңуздар. Анда дагы белектер, сонун чоң белектер болот. Баарыңыздарга рахмат, кол чоолар.